Blessed morning, everyone! Welcome to our Sunday worship service. How about we start this day sa isang malakas na Amen? Praise the Lord. First of all, nais ko muna pong batiin ang ating mahal na pastor, Pastor Provic Cadelinia. Good morning po, Pastor. And of course, our beloved patriarch, Pastor June. Sa ating mga pastors, preachers, members at mga bisita natin ngayong umagang ito. Tumayo po tayong lahat. And let us give our praise unto the Lord and sing our first song, When We All Get to Heaven. Let us start from the first verse, say, Sing the wonders of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll remember all the Sundays. When we all get to heaven, what a day of rejoicing and giving. When we all see Jesus, we'll sing and shout victory. God the second verse. While we walk the military pathway, clouds will overspread the sky. But when traveling days are over, not a shadow, not a sun. When we all get to heaven, what a day of rejoicing and giving. When we all see Jesus, we'll sing and shout God the third verse. Let us stand here true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of living glory, fill the doors of heaven greatly. When we all get to heaven, what a day of rejoicing and giving. When we all see Jesus, we'll sing and shout Let us sing the last verse, say, onward to the cross before us. Soon His beauty will be born. Soon the pearly gates will open. We shall tread in His home. When we all get to heaven, what a day of rejoicing and giving. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. praise the Lord, for He has prepared something for us. Let us sing our second song, Mansion Over the Hilltop. On the first. I'm Satisfied with just a cottage below, honey the silver, and a little gold. But in the city, where the ransom will shine, I wanna go.
first verse. Of times And all of God's people say, Amen. Let's remain standing and let us grab our Bibles and have our Bible reading and opening prayer. Five to 38. On your Bible, page 1080. 1080. Verse 35. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then saith he unto his disciples, The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Kararag tayo kaabsat. Heavenly Father, thank you, Lord God, this beautiful morning for giving us another day in our life. Thank you, Lord, for giving us our pastor, Lord God. Nga isu ti pangipadalanan nyo di sa uyo, Lord God.
Nga isu iti mang rebuke, mangi-remind, mangitid ti peace of mind, Lord God. Joy and happiness, Lord. Lord, we ask you, Lord, tulungan niyo Pastor me, Lord God. Give him heavenly wisdom, Lord God. Boldness, Lord God. Dawatan mi matibiyang mi, Lord God, nga ikanakamkad apo ti receptive heart, Lord God. Teachable heart, Lord God. Bless the rest of the day. In Jesus' name, amen. Amen. How about we sing another song? We'll work till Jesus comes. Amen. On the second verse. On the last verse. Amen. Let's all be seated and let us witness the kids' choir. Every moment, every season, and every time, it is a gift from God. Too precious to waste and too valuable to ignore. Every second becomes a chance to glorify Him when we choose to walk with Christ and when we are redeeming the time. Time now is short and Christ's return draws nearer every day. The world and the weak and lost, they're all quickly passing.
Amen. Thank you, Kids Choir. Before the joint choir comes, let us once again all stand and let us sing the song, To the Work, To the Work. On the first verse. To the work, to the work. We are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. Follow His thoughts, let us turn to Him. Let us do your mind, Lord, let us fight Amen. Let's all be seated and let us hear the joint choir. Heaven's promise is not just a distant dream, it's a living hope. One day, every tear will be wiped away, and we'll stand face to face in the presence of the one who embraced and loved us first. Oh, what a moment that will be.
Amen. Praise the Lord. What a blessing. Before we hear the message this morning, let's once again all stand and let us sing that song, When the Roll is Called Up Yonder. Amen. Praise the Lord. Great singing. Amen. Good morning, HBBC family, friends, and ministry partners. Today, as we remain standing, let us now welcome to our pulpit the senior pastor of the Hosanna Bible Baptist Church Ministries International, Reverend Ruby Cadaleña. Okay, praise God. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Kumusta kayo dito main sanctuary? Kumusta kayo mat? Di kita adda talawag, kita pasukin, di kita outreaches tayo. By the way, today we will be celebrating the anniversary of our outreaches in Sarat and Bintar. Ket tunumalem kakabsat, simultaneous ka DJ gimong tayo ijay Batak. Oy, hanggang absent di Batak. Adda na pintas nga lesson kakabsat nga in record ko nga iso ti isurok kada kayo. So be there. Amen? Okay. But simultaneously, alright, maangay iti anniversary celebration tayo, ijay FCIS, eskwela, ti pakaheldan na, deti anniversary tayo. And we are expecting around 70 to 80 people to come. Pray for this, okay? Pray for this, ngagbaling nga fruitful, nga tibunga na ket fruits that remain. Amen, kakabsat? Kaasan nyo, kakabsat. Praise God for that. So, congratulations. Kadigiti members tayo, ibintar kan Sarat. And by the way, at the candidates for baptism tayo, nga kakabsat, tagabintar, nga sumurot, iti danam, iti bautismo, mangipaduyak-yak, iti ebanghelyo, iti apo. Praise God. Another believers whom God will add to our ministry. Amen? Palakpak naman dyan. Kumusta kayo mo, Tita Cagayan, Tita Claveria, Sanchez, Lasam, Apari, Tugigaraw City? Praise God. What a blessing nga da kayo iti dito nga gimong kakabsat. Kumusta kayo mo, Tita abroad? All over the world. If you're watching, Facebook, uno YouTube, okay? I'm so glad that you are always tuning in. Awang pagbabawyan nyo, nag-tune in. Kada ito yung kakabsat, nga Facebook page tayo, kan YouTube tayo. Kaya ti prayer ko, one day,
Dito nga pastor, madanon na kayo, hala nga babanti online. No di kat physical ken personal. On that note, kayat ko nga i-announce officially and formally, tinaimbag nga damag, ang nga gospel dito. Answered prayer dito. Ang lang answered prayer ko, answered prayer yung amin. Ana DJ Pastor, to God be the glory and praise God. Ma'am Kay and I, we just received yesterday our Schengen visa. Amen. So, nakatatagan di passport me. Kakabsat, the Schengen visa. Meaning to say, Europe is now open for HBBC. Praise the Lord. Palakpak na naman dyan. Okay. So nga, hopefully, pray. By the way, if you prayed for this, consider it your answered prayer. Nakaskas dao dito yung kakabsat. We actually did not expect to be granted visa anymore. Kasi di mapang kami, adot hassle na hangko may explikar amin kakabsat. But it's like, you know, there was no surety. Well, we did our best. Nakadot last minute nga submission mga papers. Because DIY, do it yourself, kakabsat. Ngam praise God, ima ti Apo, intervention ti Apo, no talaga nga ti Apo taggunay ket pagayatan na kakabsat, lukatan na ket ituyang na. Iso nga, maibagak ka na kayo nga God really has opened the door for HBBC to go to Europe. Iso nga, da kayo, nga data Europe, dita Italy, dita Portugal, Spain, yan naman kayo kakabsat. Agsagana kayon. Ahead of time, please message me. If you'd like to have a Bible study in your home, invite your friends, your colleagues, your loved ones. Let's do this, okay? So, bring them to your house. Let's set a schedule, kakabsat. Tapno ba iurnus medya itinerary? Kasi adot mabaling, we can set our itinerary. But we want you to be the priority. Iso nga no sino ti ag-message, isot iyo namin nga i-priority, itinerary min kakabsat. Amen? Praise God for that. Okay? Now, nakakatkatawa kabsat kasi France kuma di jay papanami nga application. Ngam tinay-apply da, kakabsat, Finland. Iso nga hindi mapangkam JVFS, kung saan po dito ang France? Kung France, walang France dito. Doon sa Tagig, kung tignan ko kayong papers nyo, kung kinita na. Finland tong application nyo, sir. Finland. Sabi ko, pambira, paano to? Yung itinerary namin, ganito, ganyan, ganyan. So to cut the story short, kakabsat, we were able to accomplish some important pertinent papers just on time, 2 hours before nga close the opisina kakabsat. We're able to submit it and said, God, pahala ka na po. You know, we do not want to justify, DJ failure tayo kakabsat. Ngam kayat ko lang nga i-magnify. DJ imati apo nga nagkara. Iso nga, to God be the glory. This is not us, this is God. Iso nga, permi, dinaawat mi kini Ma'am Kay, nagkararag kam nga sigot, nagyamang kam ti Apo, kada ijeng opportunity nga linukatan na. Kat in commit me, tibiyag me. Nga oramatan na kami, nga umay detayan ta Europe, kakabsat. Okay? So nga, if you have friends in Europe, let us know and we hope to be able to visit you or visit them kadigiti masangwan ng Aldao. Hopefully, tentative October 5. Okay? Until the 3rd week of October. Medyo mahaba-haba. So nga, praise God for that. Lumawa. Amen? Dati ministry tayo. Now, today, kaya't ko kabsat, nga i-share ka na kay Timesa nga mensahe, dito nga naglabas, ti concern kan burden ngayon to di Apo kanyak, nga dapat, nga mapasamak kadigiti amin, kadati amin, nga members sa HBBC, kat dito yung maturity. Hana kaya ti Apo nga agtalinad tayo nga childish Christians. Kaya't na nga ag-mature tayo akas Kristiyano. Amen? Kat may isa kadagiti kayat kung adresan ita nga bigat, prayerfully, kat may panggap kadeti makungkuna nga discouragement. Now, sino kada kayo kakabsat? Ti adu iti pakaupayan na ti panagbiag. Sino kada kayo ti adut pakaupayan na iti panagbiag? Deta ti kayat kung adresan. Okay? Now, what I'm going to do with you is, I'm going to share with you the causes of our discouragement. Digito yung causes kakabsat kat real digito yung causes.
they are not just causes of discouragement nga general, but they are especially, kakabsat, kada tayo nga Kristiyano. Okay? So what are the causes of discouragement and how are we going to overcome this discouragement? So, kada cause, the discouragement, I will address how to overcome dating a discouragement. Okay? So get ready with your Bibles, notebook, and ballpen, but especially your heart to receive the Word of God. Amen? Okay? Yes, let us pray. Agkararag tayo kapsat. Apo Diyos, agyaman kami iti deti nga bigat. Yaman kami ti saom, ngayon kami awatan, Apo. Please give wisdom to your servant. Ikam ti understanding kadi o Apo ti tunggal maysa. Deti kadi nga mensahe, tulungan na kami. Nga digitoy nga pakaupayan iti panagbiag. Kat ma-overcome mi ida by your grace. Ang kam ka dinala ka Apo nga matras. No di ka tagbaling kam nga natibker nga Kristiyano. Kat nabunga nga Kristiyano, Apo Diyos. Please, Lord, bless each and every one of us today. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, at natigiti, i-share ko kada kayo nga vital causes of discouragement and how we can overcome them. Number 1, timaysa kadagiti rason nga pakaupayan tayo kakabsat ket deti makungkuna nga false expectation. Okay? False expectation. No expectation ko na tayo kakabsat ket deti namnamaem ngamhan nga iso tinapasamak. Kasi false dayjay nga expectation mo. For example, adu de kita expect kakabsat ngano na isalakanen life will be smooth. Oh, adani Apo kanya kon. Na isalakan na kon. Sigurado. Tibiyag kon ket very smooth. That's what you expect, right? And then problems will vanish. Kamu tayo no na isalakan tayo. Awanan dagiti problema pa eh. Blessings will be instant. Adakti Apon. Sigurado nga dagiti bendisyon dumawi da aming kanyakon. But then the opposite comes. That's your expectation. But then reality strikes. Ano mapasama kan? Umay-mutan dagiti pannobo. Kat ko na igarup ko nga no agserbi ak ti Apo, no umasideg ak ti Apo, ket ti biag ko sumayaat, apay nga kastoy ita. Nagadu dagiti parikot, nagadu dagiti problema. So ti mapasamak kakabsat, ma-disappoint tayo. Dijay. False expectation or disappointment. Another, igarup ko no surutag ti Apo, ket dagiti bendisyon ibuyat na kanya. Talagamot kakabsat. Ngam actually, suutan na tayo ti Apo. So, false expectation will discourage us. Okay? Kadinat na kakabsat, how can we overcome this? Kasi, nohang mo nga ma-overcome, nohang ka malawlawagan, kadito nga false expectation mo, isun ti agbalin nga, bangen, wano lapad, day pa nagpatuloy mo kakabsat. Di nga mean? So, let me show to you verses from the Bible regarding kadeti nga unmet no false expectation. Umuna kitan tayo dito Acts chapter 14 verse number 22. Okay? Dito Acts chapter 14 verse number 22. Kat kastidi ko na natin Biblia. Alright? Acts 14:22. Confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith. Okay? And that we, sino deti we? That tayo, nga anak ti Apo, believers of Jesus Christ, we, kunanay dyan, must through much tribulations. Amo yung tribulation? Rigrigat. We must through much tribulation enter into the kingdom of God. Kaya nasawan, dito pa nagdalyasat tayo. Sakbay tayo kakabsat
nga makapanto sa jay langit, lumasat tayo ti addo nga rigrigat. Kaya't nangasawan ka kapsat, DJ false expectation mo, masapol nga sukatam kasi nga false. Dapat ti expectarem tribulation. You see that? We must go through much tribulation kuna nakakapsat. Learn that trials are part of the Christian life. Ala, kadating nga na baybayagan. Nagat amutay da ito yan kakapsat. Ngam kayat ko lang adresan da gite kabarbaro pe lang amin. Kasi no alak ti porsyento agat about 30% of our entire membership, new believers, new members. Kat daytoy ti maysa nga pakaupayan dagiti new believers. Igarup ko nagserbiak ti Apo, apay nanipod idi umayak ti kapilya. Diba? Na tayo nga nabaybayag kat kasjay tayo mo't idi. Ngam idi mabasa tayo digiti nga verse nga ang gaya. Because trials are part of the Christian life. Amen. Ngam ti pagsayaatan na at dati Apo kada tayo. So imbes nga panunutem, imbes nga ti expectarem ket awan problema, ti blessing instant, agpukaw amin na parikot, gaputa dati Apo kanyakon. Di ko namkid di, gaputa ti Apo at da kanyak, uray ana dagiti sumangbay, kabalinak amin, mapagbaligyak amin. Okay? Another verse, John chapter 16 verse 33. Kuna na, in the world, ye shall have tribulation, but be of good cheer. Kuna ni Apo Jesus, I have overcome the world. So ibagbaga na dito yung kakabsat. Nga iti dito yung lubong. Awan tayo mo't pa'y langit. At data ipelang iti dito yung lubong. Kat dito yung lubong nga paggargarawan tayo. Ana kakabsat? Crooked. Perverse. Antichrist. Against the Apo. DJ, dalan tayo a Kristiyano kat against the lubong. So what do you expect kakabsat? We will experience tribulation. Tapos ni Satanas, atakaran na tayo pa'y kakabsat. Amen. So, expect these trials and tribulations to come. Another verse, Romans chapter 8 verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed. Amom ti kayat nga sa muneta. Instead, nga ti expectaram kini Apo Diyos kat ikan na kati komportable nga biyag. Dapat iti expectaram nga kitaem anyan to ti gungunam ti Apo kadetoy nga sagabaem. So, to wrap things up kakabsat, one of the reasons and causes why we get discouraged is because of false expectation. But the Bible is now very clear. Imbes nga kunam, at dati Apo kanyakon, naragsakak to, awan to problema ko. Blessings will be instant. Problems will vanish away. No, kunam kiti, ti Apo at da kanyakon. Iso nga digiti, amin narigat, karit, challenges, nga inaksangwen, through Christ, mabalinak amin, mapagbaligyak amin. Kasta iti dapat nga mindset mo ita. Haan nga, ay dati Apo kanyakon, awan to probleman, awan to parikutan. Wrong. Ti Apo adda kanyak, tata, by His grace, kaya ket kabalinak amin amin. I can do all things through Christ which is strengthened me. Amen, kakabsat? Okay, I will not dwell much on that. Let's move to the next. May kadwa, nga cause ti discouragement, wano pakaupayan kakabsat, ti pamati tayo, wano pakaupayan tayo, a Kristiyano, I should say. Number 2, opposition from family and friends. Okay? Opposition from our family. Kanda kiti gagayim tayo kakabsat. Loved ones may ridicule. Kapadasan yun ti katkatawaan da, ti pamatim. Katkatawaan da ka, tagibasitin da ka. Okay? Oppose, kontraan da ka, or distance themselves. Nanipod, idi umaykan iti church.
idinamamom ti Apo, sumursurot kan iti Apo, ininot mo ten nga umat adayuda, umikikay dagan ka. They begin to distance themselves from you because of your new faith. Sometimes this can be discouraging and lonely. Especially kakabsat, anang nangruna ay ayatem ti biyag. Ha? Iti mga aramid king ka iti kasjay. They persecute you. They oppose you. Di nga amin kakabsat. It's not easy. Yeah? Di kiti families mo kat they seem to become your enemies. Of course, hamo ka ituring idang enemy. Ngam opposition nga ruden kakabsat. You see that? Kat, imbes nga maupay ka, how do you overcome? Tatta kakabsat. Okay? Umuna nga laglagi pa, our Lord Jesus Christ also faced rejection. Even the Lord Jesus Christ, our Lord, our Master, He also faced rejection. So do not be discouraged when people reject you because of your faith, because of your following Christ, because of your faithfulness. Sometimes kat makukwak ti gito'y challenges tayo no dado mga kasla kuma di eskwela uyawenda ka. Diba? Apay ka no nga di ka agsala. Apay nga di ka kano nga sumali ka dagiti search. Diba? Questionaran da ka. Oo. Kat adda dagiti young people nga handa kaya di jay. Maupay da kakabsat. But I would like to challenge and encourage you. Ha? Do not let opposition discourage you. Amen. Because even the Lord Jesus Christ, He also faced rejection. So ano aramidam? Find strength in the Lord. Anak ko na di Hebrews chapter 13 verse 5. Oh, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. Look at the last part. For he had said, anak ko na, I will never leave thee. Wow. Hangka nga panawan. I will never leave thee, nor forsake thee. Kaya nasa word, people may leave you. People may forsake you. Huh? They may not agree. They may not accept your faith. They may not accept your stand. Okay? They may not accept your commitment to the Lord. God is saying, that's all right. Why? Why be affected? Why be discouraged? I'm with you. I'll never leave you. I will not forsake you. Kung nati apo kakabsat. So, ti sikreto na dito yung kakabsat. Hanga isuda iti kitam. Ti apo iti dapat nga kitam. Isu ti pangalaam ti pigsam. Tapno di kas tagpatpatuloy ka kakabsat. Kuna na pa Mark chapter 10, 29 to 30, it says, He shall receive 100-fold now in this time. Houses, brethren, sisters. You know, kakabsat, makita tayo nga, when you are being persecuted, nagpintas dito ito, di apo ka na tayo. Praise God for that. So, find your strength in God who never leave you. Kan amom, no umay di gito yung opposition, all the more, nga lang ti apo tarayam. Church, the local church mo. Isut pamilyam kakabsat, find your strength with the brethren. Iso nga, look, it's either, rumas asidig ka ti apo, uno umat adayo ka iti apo. Di ba? Deta kakabsat. So, opposition from family and friends. Hamoy palubos, nga isut mangyadayuken kan iti apo. Maupay ka. No di kat iso dapat iti mangidurun king ka nga umasidagpay iti apo. You know, I praise God. Ado di giti kakabsat nga barik na dano kasanot opposition ti pamilya. Ag message da, Pastor, pray for me. Handak maawatan ti pamilya. Handak maawatan di eskwela. Kararagnak, Pastor, nga madaanak ti turud nga ag-stand, Pastor. And I appreciate. Praise God kada kayo kakabsat. Nga masurusuro yun, iti ag-stand nga para iti apo. Nga hangkayon nga maupay. Kadigitoy nga negatibo. Wano,
opposition nga ibagbaga iti tao. Sometimes even harsh words. They can give a deep wound, but you no longer allow yourself to be wounded by those words. Kat kunam ti sarilim, anyway, ang kunga biyag dayto yan. Kukwa ti apo dayto. Dito pa iti may isang verse. Acts 20:24. But none of these things move me. Awan kadigitoy iti makaapektar kanyak. Awan makagaraw. Apay, neither count I my life dear unto myself. Kang kumot biyak deto yan. Ti apo deto. Iso nga no rejectaran dak. No uyawon dak. No katawaan dak. Hangasyak deto. Ti apo ti rejectaran dak. Because this is no longer me. It's not about me. This is all about Him. So aho, tigito'y kakabsat nga puntos. Matulungan na kayo ita. If you are going through this possible situation, opposition from family and friends, don't be discouraged, kabsat. Ituloy mo. Agistend ka. Surutam ti apo. Aramidam lata ti pagayatan na ka. Uray kumontrada. Uray handa kayat. Uray handa ma-accept. Just follow the Lord. Maybe today, handa ka ma-accept. But in the long run, things will change. Kunadan tukan ka, ay maawatan ka. Isumot lang. So, you realize today, no ape kontraan da ka, opposan da ka, because awanda ka DJ kas J position mo, tapno maawatan da DJ pamatim. At daday di sa balya position. But time will come, they will understand. But brethren, listen, agistend tayo kakabsat. Amen? Let's stand on the Word of God. Okay? So number 1, false expectation. Alright? May ikadwa, opposition from family and friends. Okay. Number 3, may ikatlo kakabsat, nga pakadiscouragean iti kadwan. Dito yan. Stumbling blocks from fellow believers. Stumbling blocks from fellow believers. Deto'y kakabsat nga kaslang no stumbling block ko nam ket pakadiscourage sam. Ti pakadiscourage sam han nga gapon tirwar. Mismo kakabsat nga pada mo na Kristiyano. And this is possible. Awan church nga awan kastoy na kakabsat nga problema. Nga, dagiti, pakaupayam kat saanan nga jerwar, no di kat iti uneg. And I would like to address this in 2 ways. 1, datayo kakabsat nga nabaybayag. Kitaan tayo nga hantay ko magbalin nga stumbling block ka dagiti new believers. Aramidan tay kuma, DJ, usto, nga isot mabaling nga tuladan dagiti new believers. Kat liklikan tayo, nga aramidan dagiti banag, nga isot pakaupayan iti pamadida. On the other hand, no sika kat new believer, kat adada makitam nga kakastoy, kayat ko nga isurugan ka, nga hang nga dapat isot gapuna nga di ka may makigimungan. Isot gapuna, dito isot pangigapuan namon nga madiscourage ka. Yeah? Now, ano di kiti nga pagka-discouragean? Makitam di kiti hipokrito, like nakitam di church, nakitam jerwar, ni guri ka. Member gayam mat DJ. Kat ano to bubra na ti makin-inom mat. Oh. Dikat ko nam, ay, awam mat gayam, ape nga rod, isuna. Diba? Makitam nga dadadigit ag chichismis. I hope nga dito churches tayo, awan ti ag chichismisan kakabsat. Okay? Makitam nga dadadigit ay unloving behavior. Diba? Digit ay Kristiyano nga hanapay unay na-develop dito yung aspect, unloving behavior to other Christian. Diba kakabsat? So if you're a new believer, kung na kasjay da maggayam. Diba? Gapo ka DJ nga panunutan kakabsat. Gapo ka di ka DJ nga upay kan. Isut gapo na nga hangkag tuloyin kakabsat. Hello? Okay? I don't know na napasama ka da kayo deta. Now actually, iti Bible, kasto iti kunana kakabsat. Iti kunak itay, it may first address na tayo nga nabaybayan. Romans 14:13. Kunana, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way.
hamo ko maipalubos kakabsat. Nga makaaramid ka, iti pakaitublakan. Dayjay kabsat. So nga, the more we grow, the more we become, nagpayat na kita members nga, aware, kan conscious, nga kunana, haan nga tibagik ti panunutek, at dadadagiti makakit-kita kanya. Kaya't kung nga tibiyag ko, han nga isut pa kaitublakan da. Kaya't kung nga tibiyag ko, isut rason nga ma-encourage da. Taking from that verse, datayo nga nabaybayag, kas jay man ti pagwuratan tayo nga panunot tayo, kakabsat. Amen. Jay man ti pagwuratan nga panunot mo, kat kunam, Lord, tulungan na, nga ma-identify ko, dagitay, ba nagtibiyag ko, nga, no isut pa kaitibkulan, apo ikat, katulungan na, nga siyak ti may sang rason, no apay nga dagiti nga new believers, kat umasidagdagan ka. Lord, hana ko masyak ti rason, nga dagiti new believers, kat makita da, nga dagiti prinsipyo nga isurusuro ni pastor, kat kaslaawan serbina. Diba? Siyak kumaapo ti may sang rason, nga makita dagiti new believers, nga dagiti isurusuro ni pastor nga prinsipyo, kat nagmayat gayam nga aramiden kan iaplikar. Kasla ko madeta kakabsat. Kanayon nga isurusuro. Kaya, may sa nga prinsipyo, deta nasapa nga panakigimo. Nagbain mo tanong na sapa pa'y bisita, ngam sika nga miyembro. Aglalo no sikat na ngawis, imuna pa'y bisita, nga simangpet. Naladaw ka nga miyembro. Prinsipyo, isurusuro ni pastor. Siyempre, kunanan to. Dito yung bisita, ay, pale wala mo latagayam, ti panang digijing ibagbaga ta pastor da. Uno ni pastor, katkas lang awan serbina. Nakita yung kakabsat? So datay ko mga nabaybayag, panunutan tayo. Don't be selfish. Nga bagim ti panunutam, no digat ko nam, siyak ko matimay sa nga miyembro no kristyano. Nagbayat no mapanunot mo, dito yung kakabsat, kastoy di dapat mapanunot ko ng Lord. May I be a Christian nga maging inspirasyon, nga makita dagiti new believers, kat maibagada, nagmayat gayam di isurusuro ni pastor, makitak ijay biyagda, makitak ti urnos da, makitak ti apo, makitak DJ obedience da ti word of God. Anak ka nasawan kakabsat, nga perpekto tayon. Ngam ininot, hang ininot. Dagiti banag nga dapat, nga makita ko matibiyag tayon. Makita ko man kakabsat. Dagiti prinsipyo. Hello? Now, if you are a new believer, kat deto iti may isa nga paka-discourage sam kakabsat. Now, I would like to challenge you. Kaya't ka nga isuro ita, no kasano nga ma-overcome yung kakabsat, kastoy, keep your eyes on Jesus. Not an imperfect people. Panunutam ko mga, dikiti, members dito'y church, awang perfecto dito'y kakabsat. That's why, I always say, this is not a church of perfect people. But this is the right church for imperfect people. This is not a church of perfect people, but this is the right church for imperfect people. Because, why? Dito'y kakabsat nga maadalan, matransform, to be conformed to the image of the Lord Jesus Christ. Amen? Kas lati arig na kumagat, everyone is under construction. Even I myself. Adupay, dagiti dapat nga ma-improve iti biyag ko. Kat no detay weakness ko lang ti makitam kakabsat, maupay ka nga talaga. Kas tatay mo't kakabsat. Amen? So nga, aginanos tayo. Kayat nga sawan nga, i-tolerate tayo. Dagiti kamali. No, that's not the point. But the thing is this, ikante ko matiwaya di panunod tayo. Everyone is still under construction. Datayo mo't ka na ba? Amo kung kuna nga, agan anos ka kanya ka, anak mo't pa'y nga perfect. But we strive by the grace of God to grow and improve.
Kasi, no kastoy tayo lahat nga na bayag nga miyembro, di agbalin tayo nga stumbling block, kasano tayo nga agro? Adot umay, may Istanbul, agawis tayo manan, may Istanbul manan kakabsat. Egat, dahil nga biyag ngayon ti apo gan ka, hana ka nga ikan ti biyag ti apo gan angas, tapno, agbaling ka lang nga stumbling block. Mga kapatid, the Lord has given you life. If you really appreciate nga ti apo inikan na katibiyag, kat parabor kan blessing, kat saysaya atam nga rutabiyag mo, tapno babaan kan ka, maalukoy pa'y dagiti tao nga masidag ti apo. Ma-encourage dagiti Kristiyano nga agserbimat iti apo. Makita dagan ka nga, you know, ado deti nga maiba't ko lang. Makita da nga, oh, nagmayat di jay. Uri, kasano, banog na. Kan kasanot ka, busy na kat, ni, nagpas na agserbi ti apo. As in, you believer ko nam kat, wow, as jayak to kumamot. Amen, kakabsat? Angam no, adda ka, agkanta ka ti choir. Nakamisuot kamot kakabsat. Diba? Tapos ti kantam kumagat, in my heart there rings a melody. Diba? Oh, I have found happiness kung kunam kat, awan mo't happiness, Jerupam. Hello, choir, are you still there? Iso nga dapat na tayo nga choir. Na kayo kung nakidihan na kayang part ijay. But as your pastor, I admonish you, agkanta kay ta choir kakabsat, nagpintas di jay kanta, masapul mo't katarupa, maka-encourage mo ta kakabsat. Han nga, jay kanta, nagmayat, ngam jay rupa, maka-discourage. Stumbling block. Amen? Improve tayo. So, in my heart there rings a melody. Amen, kakabsat? So, I hope that the point, na-address ak dito, two ways eh. Tipon puntok, dati nga nabayagan. Kitantay ko mga, hantay lang agbalin nga dito, hantay nga stumbling block ka dagiti nyo believer. No, di kat aramidan tay kuma dagiti banag, nga isot paka-encourage san. Dagiti dadumay. So, when you go home, ang panunot ka mamat. If you're a father, ang panunot ka mamat. Ti aramidam nga commitment, nga may encourage mo ti pamilyam, nga agserbi iti apo. Amen, fathers? Kaya natin yan, mga kapatid. Hamo ka di kayat nga sikat rason na nga ti pamilyam kat ma-encourage da ma-inspire nga agserbi ti apo. Kararag ka, kunam apo, I want to be the reason why my family is encouraged to serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Think of ways. Members, let's not just be attender. Let's be a reason why others come to the Lord Jesus Christ. Amen, kakabsat? So, deta, Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Let me give you another thing. Nga paka-discouragean, ti kaadwan kakabsat. Number 1, false expectation. Number 2, opposition from family and friends. Number 3, stumbling block from fellow believers. Anapay, ti pakaupayan, ti Kristiyano. Anapay, ti paka-discouragean na. Dito yung kakabsat. Fear of the future. Ito yun? Fear of the future. Duwa nga banag dito eh. Jay future, ti problema, they jay fear of the future. We worry about finances. Kasanun to nga ruden, ti finances tayo. Our studies, our career, kayak to nga tapay ti agubra. Relationships, or our health. Kasanun no jak to makatrabaho, jak to nga napigsan. Kat di kitoy, ti pampanunutan tayo kakapsat. Nadagsen no daduma, kasano nga ron ti pamilya kon. You know? Fear of the future. Okay? Now, Matthew 6:34 gives us a very clear answer. Kung ano ijay, take therefore no thought for the morrow. Tiyan nga sa uwan, hamo pakaringguran. Hangka nga madanagan for the morrow shall take thought for the things of itself. Di kaya't nga sa uwan kakabsat, ti aramidam, trust
God's plan and promises. Oh, imbes nga pampanunutem, no kasanunto, dapat panunutem nga naplanon iti Apo amin. You are trying to think ahead of time. Actually, God already thought ahead of time. You are still in the present, 2025. God is already in your 2030. He knows your 2035. No si bibiyag kan tupay ha? 2040. He's already in your tomorrow. Oh, agasam deta kakabsat. So agtalag ka nga ti Apo na plano nan kakabsat. Hamo pa kadanagan. Kat dagiti karina iso iti tenglem. The future is in your hand, is in His hand, not in your hand. Oh, kat napintas ti purpose, anak ko nana, Jeremiah 29:11. Look, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So what do? Trust nga ti Apo at the plano na. You are thinking ahead? Yes. We can plan and figure things out. Ngam adda na plano mo ti Apo. So ti dapat aramidem kakabsat is sarakam ti pagayatan nakit di. Una seek ye first the kingdom of God. Every step of the way, seek the Lord. Kasi naiplano na ni. Ti problema, datayo ngamin, hantay mo't nga sa pulan ti plano ti Apo. Plano tayo mo't nga plano ti para ti sarili tayo. Hanak kumamat dakas nga agplano ka, no isang gunim, Apo. Isong ako na ta Bible. Trust in the Lord with all thine heart. Lean not unto your own understanding. In all thy ways, acknowledge Him. So, listen to me. Hantay lang ko mga plano. Iyumantay ti Apo. Sapulen tayo, no anat pagayatan ti Apo. Awang pagdanagam kakabsat. You don't have to worry. Na planon ti Apo. What you need to do is seek the Lord's plan. Seek the Lord's will. Apo, anang kurso ti kayat mo nga alaag, Apo. Di ba? Nalpas ka nga nagbasa. Apo, anamanan ti sumaruno. Inak agaplay. Apo, tay kad pagayatam. Kita mo kakabsat? Hamong pagdanagam kasi with God, you can never go wrong. Basta surusurutem lahat ti Apo kakabsat. Hangkan to agkamali Apolos. Hangkan to maikulbo. Hangkan to mayawan. Hangkan to mayabot kan maikalang kakabsat. Deta titulbag. Listen, believers. Dinggan nyo dito kakabsat. Napakahalaga ito. Young people and adult alike, don't worry of your future. Don't worry of your tomorrow. God already had planned it out. Psalms 37, the steps of a good man are ordered by the Lord. So what do? Every step, seek the Lord. Apo anat sumaruno. Apo anat sumaruno. So impesa parikutam di gijay, ti parikutam, di sumaruno. Apo anamanan. One day at a time. Seek the Lord. Amoy eta kanta? One day at a time. One day at a time. Sweet Jesus. Di ba? That's all I'm asking from you. Amo kailangan na makita amin. Kasanunto. Kakabsat, one step at a time. Do not try to take all the future at one time in your life. Wala kayo mo sa pastor, di ka agplano. No. Napimpintas nga jay plano, naggapo ka di jay panang sapol mo, one step at a time. Oh. Amen? Lord, what's next? Makita tayo dito ti Biblia. Kitam ni Abraham. Iti Hebrews chapter 11. God called him and Abraham obeyed and followed, not knowing whither he went. Sa pulag man dito, Hebrews chapter 11. Nakamay-mayat dito. Nga passage, itinasantuan nga surat. Listen to this. Importante dito, truth nga, imulmulak kada kayo kakabsat.
By faith, Abraham, verse 8, when he was called to go out into a place which he should receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. Kaya't nangasawan, napan, nga di naamuno kasanot mapan, day jay bagbagati apo, ngam every step of the way. Lord, yan namanan. Tunukan, ag-pitch na ti tent. Oh, kung ti apo, okay, move. Oh, yan namanan. Kasta kakabsat, ti living by faith. One step at a time. Ti apo makisarita king ka. Ti apo idalan na ka. Ti apo kasauna ka babaan ti sa Biblia. Digiti preaching. The Holy Spirit, tignayan na ka ti apo. And when the Lord tells you something, that's a great opportunity. That's a blessing. Because a word from the Lord is worth more than all the riches of this world. DJ ibagati apo kan ka. Kakabsat, isuti dapat asurutan. So nga kakabsat, learn to trust God. He planned everything out. He knows your future. And seek God's will one step at a time. And you know, makitam to kakabsat, urnusan ti apo di dalan mo. Amen? Praise the Lord. I hope, adana-adalyo, ituloy tayo ito. Upat la dahil tinalpas tayo pelang itakakabsat. Ngam dakkel detoy nga naisuro ka na kayo. Kasi, once nga na-overcome mo, detoy, fear of the future, mai-concentrate mo ti agserbi ti apo. Okay? Once nga na-overcome mo, digiti false expect. Ay, garup ko idi, no, dati apo kanyak, awantod probleman. Nalakan tunti biyag. Alis tunti blessing. Kunam kumakid ti apo at da kanyak. Kat uray anat dumteng, mapagbalegyak. Amin. Expect tribulation. Kas kunan ti Biblia. Hanapin niya nakita tayo? No ti pagkapuyam opposition. Kat mabuteng kang agisten because you don't want to lose some friends. You are afraid of what people may say. They will ridicule you. Anak ko na ti apo. No na-persecute isuda, kastabot ka na tayo. Jesus also faced rejection. And how do you face that? Kakabsat, dapat panunutem, haam mo na biyag detoy, not I, but Christ. So no rineject na ka, gaputi pamatim, ang sikat rineject na, ti apo nga addaken ka. So remember, life is not about you. It's all about Him. So it's all about Him. Ano pala pakaupayam kakabsat? Ang sikat ti tarteraan da jay, ti apo nga addaken ka. You are just a servant of the Lord. Okay? Hanapin niya nakita tayo, stumbling blocks from fellow believer. Duwa nga ba nagtinimpa sa iskuta, datayo nga nabaybayagan. Kunatay kumaapo, ket hangko kayat nga tibiyag ko ti maysa nga rason nga maitibkol. Dagiti nyo believer. Makita daktarwar. Sapay kumata siyak ti maysa. Nga gapo na nga dagiti tattao umasidagdaken kaapo. Be a blessing, not a stumbling block. Kat si kamot nyo believer, ada nakitam nga membro, imbes nga isudat rason mo, nga nagtuloy nga kunam, kas jay damot gayam, han nga isudat igapuna nga dapat maupay ka. Tahamot nga isuda iti gapuna, no apay nga agserbi ka iti apo. Yes, ti apo lata. Kasi isuda, panunutem, padamot nga under construction. Mabali nga, digito nga Kristiyano kat medyo nasubad, natangkan ti ulo na. Hanggang nalaka nga isuro kakabsat. Right? Even in a family, ada kakasta nga anak. Namsapay kuma, tahang isot pakaupayam. Brethren, the point of the message today is the causes of discouragement, and by God's grace, by God's truth, wisdom, enlightenment from the Word, we can overcome all of this discouragement. So mga kakabsat, antay ko mga ordo upayan. Ibang kamta kaabay mo, never be discouraged. Ituloy ko itong discussion, adupay, digito yung causes of discouragement. But for now, dito tayo pelang. Amen? Praise the Lord. Heavenly Father, thank you so much. We give to you glory, honor, and praise. At ituloy mga bendisyonan, Apo, THBBC, digiti amin na miyembro, from the pastors, families, our wives, our children, the preachers, the coordinators, the ushers, Lord, hanggang nalakat. Kung nagsaya at dito yung pala topic na, it reveals, Lord, it shows, kas
kas lang ibaga na apo, no ana digiti mapaspasamak ti biyag mi. I-affirm na, i-validate na apo, nga digiti mapaspasamak kada kami ket real. Ngem i-enlighten na kami, nga digiti nga mapaspasamak, hana dapat isut pakaupayan mi. Ken hangkam dapat ma-discourage o apo. So I pray that you continue to bless each and every one of us. In Christ's name we pray. Everyone says? Amen. Praise the Lord. See you later. Awon pa agaw-awit kabsat I'll be back, okay? In the main sanctuary, I will share a very important lesson to you. Okay? Let's continue. Okay, go ahead and let us sing. Let us now worship God. Continue to worship God in our singing. Okay? Praise God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin mga kapatid. Our senior pastor, ket tumakdertaan kakabsat, let us sing one song, Born to Win. Let us start from the first verse. Sing. Born in the world of sin, hopelessly lost, hopelessly weak, searching for love in a world of faith, no way I could reach. Then the Savior came my way, He turned my darkness into day, and on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Wisdom and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. On the last one now. Since I began to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. It's neither cloudy over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Wisdom and mercy that knows no end. Praise His name, I was born. Let us sing the chorus one more time. Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give up, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Wisdom and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. Praise the Lord. Great singing. You may please be seated, kakabsat. Thank you so much, Pastor Provi, for that very encouraging and at the same time giving strength message that you have given to us. All right, so for this time, for our announcement today, let us continue to pray for the success and victory of the outreach anniversary of HBBC Vintar and Sarat. Our senior pastor have announced this a while ago. So numan pa'y adda deto'y anniversary outreach kakabsat into numalam ijay Vintar ket danto metlat tayo iti gimong kakabsat ijay Batak Paway into numalam. Amen? And then into nubigat. Okay?
August 18. Let's pray also for not only the traveling mercies but also for the victory and success. Iti panakaika sa bamanen iti sao iti apo, iti maangay nga necrological service ijay Claveria, Cagayan. Ket ti manekruan dito'y kakabsat ket DJ dati nga mayor ni Doktora Celia Layos. So ipagpray tayo iti pastor tayo kakabsat kan dagiti amin nga kadwana, music and everything nga ti apo kuma iti maki-intervene ket mangted iti favor kan blessing. And then into no 24, ipararag tayo mat iti balaygi kakabsat iti Lasam Outreach Anniversary that will be on the 24th. Amen? So pagpray tayo dagiti preparations da and everything. Participations dagiti members. Kan kastamat kadaytan tong alawas during that week, let us also pray for a smooth transaction kan processing iti SMEC papers ijay DepEd tugegaraw. Ipagpray tayo kakabsat nga sapay kuma ti apo iti makibaet kan ti apo iti agtrabaho tapno iti kasta daytoy SMEC tayo kakabsat ket marugyanan metten iti probinsya iti Cagayan. Amen? So that's it. Also, our birthday celebrants, dadadagiti nagkasangay kakabsat, tinaglabas nga aldaw, kan kastamat kideto yung aldaw, idi Huwebes, okay, nag-birthday ni Nanay Mila Asuncion and Sister Ermeline Ramos of the HBBC Bacara. Amen. Praise the Lord. And then, yesterday, iso iti panag-birthday met ni Catherine Grace Cadaleña, Pastor Pruby and Ma'am Kay second child. Ken kastamet nga idi Kalman. Nag-birthday ni Mang Leo. HBBC Pasukin. Praise the Lord. Belated happy birthday kanyayo kakabsat. And today, August 17, happy birthday, Brother Roby Santos of HBBC Bacara. I do not know that Bakaran kakabsat kuno dapelat Australia. And also, Chema Garan of HBBC Pasukin. Alright. Mylene De La Cruz of HBBC Lawag. And Sir Ryan Duldulao of HBBC Bintar. Praise the Lord. Okay? And then let us also acknowledge, kakabsat, digiti kakadwa tayo, iti service tayo itatang abigat, unain tayo, iti main sanctuary tayo, HBBC Bacara. Good morning, Pastor June, Ma'am Cora, ken kastamet kada kayo dita kakabsat. Okay? Kaya dada bisita tayo kakabsat, dito'y main sanctuary tayo. Numawagan itinagan niyo, would you please stand up so that you would be recognized. First on the list, we have Sir Jem Odon. Alright? Barangay 7, Bacara. Okay? We have also here Ma'am Janela Gonzaga of Barangay Casilian, Bacara. Praise the Lord. We have also here Nemalin Manalo of Doripes, Bacara. Amen. Praise the Lord, Nanay. And we have also here from Kaliwet Libong, Sis Aliyah Chilian Dadis. Praise the Lord. Welcome to HBBC. And then also from Sarat, Ilocos Norte, Eliza May Tagaka. Praise the Lord. Welcome to HBBC. And then we have also, let us acknowledge our brethren in HBBC Lawag Sanctuary. Musta kay dita kakabsat? Good morning. Do we have our brethren from San Nicolas there? Okay. Good morning too, kakabsat. And also we have HBBC Claveria. Amen. Good morning there. And then we have also HBBC Pasukin. Kaway-kaway. Amen. Praise the Lord. So for our outreaches, may we have HBBC Lasam. HBBC Lasam. Amen. Praise the Lord. Good morning. Amen. Pintas dito yan nyo itatan kakabsat. Praise the Lord. And then HBBC Apari.
Good morning po. Amen. HBBC Tugegaraw, Kalyangan Family. Good morning po mga kapatid. Praise the Lord. Amen. HBBC Dingras. Alright. Ayun. Praise the Lord. And then we have also here Hong Kong Outreach. O yan. Magandang umaga po sa inyo dyan mga kapatid. Amen. Praise the Lord. And also joining us, brethren abroad, we have Sister Teresa, Sir Peter Calixto, Sis Marlene Lagasca, Sis Risa Akibay, Sis Raquel Agonoy, Sis Puring Ralar, Tita Minda and Nanay Josefina, Sis Shelly Agonoy, Brother Rugin, Tito Rene and Tita Rina, Brother Darwil and Sis Joanne, and also for our local viewers, Martinez family, Abiba family, Sister Loie Galamay, Sister Kathleen Visitacion. Thank you so much for joining us. Welcome to our HPBC worship service, Sunday service. Kanuray pa'y kadagiti naki-join kanya tayo Facebook, YouTube. Good morning. And why not we all stand up as we sing our welcome song this time. Amen. Let us sing Welcome to the Family. Amen. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. As we grow in confidence, may we always cling to you. What God will have us be, our family always serve. To be strong and to lean on. Let's go around. Welcome to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you will come to share your life with us. As we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always live. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Amen. Let us sing one song, God on the Mountain. Amen. Let's start from the first verse. Say, life is easy when you're up on the mountain. You got peace of mind like you never know. On these days when you're out in the valley,
Pastor Blandino Sidera to pray for the offering. We thank you so much, God, for today, and we come to you before your presence, giving back the tenth and our gifts to you, Apo. May you please bless and bless every giver. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen! Praise the Lord!
Tumayo po tayong lahat. Let us sing one song, Glory to His Name. Let us start from the first verse. Sing. Sound of the cross, my Savior died. Now the sin was in my pride. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There's in my heart was the blood of God. Glory to His name. On the last verse. I am so wondrous, we sing the same. Jesus has made me a heart sweet. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin. I am so glad I am entered in. Dear Jesus saves me and gives me name. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood of God. Glory to His name. Let's all be seated. Let us hear the HBBC choral. In the midst of life's challenges, God whispers peace into our souls. He is faithful, unchanging, and His presence steadies our heart and strengthens our hope. As we worship, we learn to rest in His perfect timing. Be still, my soul. This dear voice,
Wow, praise the Lord. Thank you, Coral. Once again, let us all stand. Let us sing that song, I Have Been Blessed. Amen. On the first now. When he moves among on the first now. Second verse now. Arms that can raise. All together now. On the last verse now. Place my shoulder to lean on when I am down. The ground where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. I have been blessed. All together now. Amen. Let us welcome our beloved senior pastor, Pastor Proby R. Catherine. Okay, thank you very much. You may now be seated.
This will be my fourth preaching for this morning. Habang nagdingding kay Itay kadete preaching, that was recorded. I recorded that. Madama akbat nga conduct the dedication service di Australia. And they have about 50 first-time visitors in the area. That, to God be the glory. Nagpintas ti James Palasa ti Apo nga adal ti Biblia nga inburay ko kadakwada nang nangruna di panakaiburay ti Ebanghelyo iti Apo. Haan nga nalaka ti agawis ti tao iti balasew ti tao kakabsat. But I praise God. Jeff and Maricar are new members of our church. Ayan, no? Sila. Punong-puno. Dagiti brethren tayo kat standing. Kaliplipas ko lang nga in dedicate kakabsat. Kat thank you for staying and for tuning in sa mga nasa Facebook, mga nasa Zoom. To God be the glory for that. Today, I would like to recognize our birthday celebrants. We have Brother Rovi Santos. Happy birthday. Gemma Garan of Pasukin. Sister Mylene de la Cruz. Ni Sister Mylene, member tayo from Lawag. Na-save ditoy, na-baptize. Nga madadje Hawaii. And she is a faithful member of our church in Hawaii. And Brother Ryan Duldulao of Bintar, happy birthday. Praise God. Tunumalem kakabsat kat maangay iti celebration, ti anniversary, deti outreach tayo ti Bintar ken Sarat. Kat ijay FCIS nga maangay, kat pray for that. Simultaneous kad ijay gimong tayo ti Batak ken Paway. I hope to be able to record another message after our service today para makapagbigay ako ng lesson sa inyo. DJ Mapan Batak. So we have 2 preachings in Batak. DJ Mesa will be coming from your pastor. That will be my 5th preaching and 6th preaching for Bintar. So, salamat sa biyaya ng ating Panginoon. Naipadamag ko kada kay itayan nga linukatanan ti Apo iti Ridaw. Tapno ti HBBC kat maka-start tayo sa Europe. It's the hand of God. So nga di na-receive me, inaibak na sigod ni Ma'am Kay, we prayed and we committed ourselves. Nga po namin, Apo, oramatom ti biyag mi, nga mapanje Europe. And tentatively, our flight will be on October 7 until the 3rd week of October, the Lord willing. Okay? So, praise God for that. This week, we are blessed to have been able to minister to 1,500 students in different high school campuses. Kat ikarkararag yung kakabsat. Deti ko ma-BNCHS kat malukatan, tiri daw na. Para kadeti campus ministry tayo. Okay, so did you enjoy the service today? The singing? Okay, praise God for that. Kadeti nga kanito kakabsat, I would like to speak to you on God's purpose for the local church. God's purpose for the local church. Okay? God's purpose for the local church. Now, what is the local church? All right? What is the local church? The local church, go ahead, AV, yung meaning ng ating local church.
Antayin lang natin saglit mga kapatid. Okay? God's purpose for the local church. Wala akong naririnig na monitor ko rito. Alright. Ikabil mo, Jay. Kwa, Jay. What is the local church? Antay lang natin saglit, ha? Oo. Okay. Na-bless ba kayo? DJ message, itay mo una? Ang puyong amin kakabsat. No, damagam dagiti dati nga active ti church. Nga hang nga active itan. No, apay nga haandan nga aktibo. At da maibagada nga negatibo kakabsat. At da nakadiscourage sanda. That's why I do not want that to happen to our new believers. So I ask God to give me a message on how we could address the problem of discouragement, especially kadigiti new believers. Ket I would like for you to realize nga no anya jay rason dagitay nagsardengan nga makigimgimong no anya man tinaka-discourage sanda mapadpadasan mo't dagiti agtultuloy. Ngam di da impalubos ka ma-discourage da. So, really, discouragement is not something that awang maaramid ko na upayak eh. No? Discouragement is a choice. So nga, I wanted you to know what are the causes of discouragement. Ano dito? Number 1, unrealistic expectations. False expectations. Diba? Ano dito? Number 2, opposition. Okay? What is number 3? Stumbling blocks. Oo. Number 4, fear of the future. 8 amin deta kakabsat. Kat sapay kumata, uray anat umay nga kasla pakaupayan tayo, pilyon tay lata ti agpatpatuloy. So di ko na, di gijay na upay, di jay bagbagada nga rason ti nakaupayan da, napadasam mo't di jay. Ngam pinilim lang ti nagpatpatuloy. That's the kind of faith we would like all the members of HBBC nga ma-establish. Okay, so now let's go to our lesson. The local church. What is the local church? The local church is a called out local body and assembly of baptized believers. Sino kada kayo ti believers of Christ? Taas ang kamay, taas ang kamay. Good. Kada kayo nga believers of Christ, sino kada kayong ti nabautisaраnen? Okay? Mamaya, is it today or mamayang hapon? Ngayon ba? Ngayon, this morning, at the candidates for baptism tayo. Kaya may tubig yung ating baptistry. Now, the local church is an organized local body and assembly of baptized believers. So, ti church kat haanga DJ kapilya. Ti church kat DJ agtip-tipon ka DJ akapilya. Ti church haan nga DJ gimong nga atendaram. Kasi kunadagat papanam, kunadaging kagat inak church, repairing ka DJ kapilya. O, kunadan tumanan, papanam, kunadagat inak ag church, referring ka DJ activity. The church is not the kapilya. The church is not the activity. The church is the people. Sikasyak, believers, we have been baptized according to biblical baptism. And the Lord assembled us. Nawatan nyo kakabsat? Datayo, DJ Church. So, uray agawid tayo damdama, ti kanya-kanyang balay, mapanagubra tong bigat, kanya-kanyang trabaho, we remain to be the church.
haan tayo nga church laeng no Domingo. We are the church even no nag-aawid tayo. Now, the Philippines has the AFP, the Armed Forces of the Philippines. Under the AFP, may Navy, Air Force, Marines, military, or Army. Yes? Suppose the President called a general meeting of all the AFP to come and attend that meeting in the Quirino Grandstand. So nandun lahat sila, thousands of them. Andun si Presidente. Anong tawag niyo doon sa mga kasundaluhan na nandun? What do you call them? What do you call them? AFP. Okay. After 2 hours of speech, the President adjourned the meeting. Kat kunana, you are dismissed. So kanya-kanyang puntahan na sa mga opisina. Are they still the AFP? Sure kayo? Same thing with the church. AFP sila pero naka-deploy na. So datayo amin nga miyembro na bautisaran. Tuno agawid tayo, mapangkay kadigita pagubraan nyo, we are still the church of the Lord Jesus Christ. And I would like to add this. Suppose some of you will become blessed by God ket maisaad tinangato nga rangko, title, uno position iti company. Listen to me. Haan nga gaputa addakan iti deta nangato nga rangko that you don't need the church. Are you listening? Let me put it another way. If you are a businessman or a businesswoman, kat agbalin nga empire, data negosyom, don't ever think that you don't need to go to church because you now have people. Uray pa'y limagasot ti taom, haang nga church deta. You are called to be a part of that body. Naladingit, but some Christians, rimang ay tinegosyo, hanamot pa nag-churchan, kasi ibagana nga isot church na DJ negosyo nan. Ngimatot rangko, hawak na ti adu nga tao, hamon nga may kanti ministry ti church, kasi feeling na, he has of his own. Listen to me. The Lord did not organize any other institution other than the family, government, and the local church. Tinagmayat kakabsat. Detay uray dakkel ti negosyo mon. Limagasot sa nga ribo ti taom. Adapela ministrim ti church. Detay uray nangatot rangkom title wando position mo ijay trabaho ngam no Merkules kunam. Staff, workers, all of you, we need to end earlier than usual. May tungkulin ako doon sa church namin. Hindi yung pinagpala ka, lumago ka, pinag-bless ka ng Panginoon, wala ka ng church. And listen to me, this can happen to you. Iso nga, kaya't ko ngayon kalkate kada kayo, the importance kiniapo Diyos, the local church. No other company whatsoever, institution, in the eyes of God is higher than His church. He did not die for the school. He did not die for the government. He did not die for any enterprise, for any business or anything of that kind. He died for the church. And today, I would like to speak to you on the purpose of God for the local church.
Apay nga inorganize ni Apo ket nangirugi iti local church. Upat iti rason no apay nga adda iti local church nga ni Apo inorganize na. First of all, to be a worshiping community. Number two, a witnessing community. Mas maganda kung lahat mailagay mo. 1 to 4. Okay? Yan. Everybody, read as you copy. Go. Number 1. Number 2. Number 3. And number 4. As a worshiping community, ti trabaho ti church no apay, isut dinutukan ti Apo to worship, which means to exalt. Haan nga ti urayan kan expectan ti Apo nga ag-worship, ket deti government. Haan nga di school, ti Apo nang ituding, ket nang assemble ti organisasyon, nga isut dinutukan na, nga mangidaydayaw ken kuana. Ano di jay? The church. Is that clear? Oh. Number 2, God has appointed the church to be a witnessing community. That means to evangelize. Anat evangelize ti Ilocano? Mangiburay ti ebanghelyo, tinaimbang kadamag. Number 3, to be a what? Working community. So the church members work together to build each other up. Oh, and number 4, a word community. Dito tayo nga ag-grow kakabsat. Praise God. Deti church tayo, deti ministry tayo. Ag-grow kayo kakabsat. Ag-grow kayo mutlang. Amen? Okay. So, if you remember, sana ma-realize mo ngayon ito, na hindi ka lang iniligtas ng Diyos para kunin sa langit. Iniligtas ka ng Panginoon at gusto niya maging part ka sa kanyang church. That's why it is a sin, basol, no Kristiyano ka, ket iyat adayom iti bagim, iti church, iti Apo. It is a sin. Are you listening? If you want to do something right with your Christian life, look for that church and be a part of it. So ita kakabsat, ti-discuss kada kayo, deti worship. Kasi ti purpose ti Apo ti church, it's a worshiping community. Nakita yung word nga community? Family, ti kayat na nga sa wundeta. Amen kakabsat? Ket amuyo, deti as a church, deti pamilya tayo kot dumakdakkel. Hangkay maragsakan nga dumakdakkel, deti pamilya tayo. Kakabsat? Ket manayunan tumanan ti anak ti church tayo, di Europe. Alubos ti Apo, dumakdakkel, deti pamilya tayo. Ti sumaruno nga ikarkararagmi, nga ito ti Apo ket US visa. Tapno, strengthen tayo ti church tayo ti Hawaii. By the way, there are folks from Maui, I don't know if they are there right now. Ada di kita Maui tayo? Agonoy, Tita Annalie, are you there? Nandiyan pa siya? Okay. For 3 consecutive Sundays kakabsat, naka-join from Maui, nag-message si tayo bigat, Pastor ko na, medyo maladawak nga maka-join di gimong tayo ta Pilipinas. Sabado da pelang amin. At the overtime ko di trabaho. But I will catch up with the next service. Idi Lunes, service ti Hawaii, naki-join. The whole family is with her right now. Ket kunak, okay, I would like to start an online Bible study kada kayo nga kakabsat tamawi. Digitoy, members tayo idati kabulalaan. Ngam idimpan ti Apo ida jebalasi tao, natural na ya dayo.
So there was no way nga makakonect tayo manan except through letters ni Pastor Jun Ide. So, ayan yan, no? Agpayapay kan. Gapgapo na trabaho deta kakabsat. Okay? She's with her family right now. Kunana kanyak ni message sa tibigat, Pastor, continue to pray for our spiritual revival. Mariknana kakabsat. Tipintas deti gimong tayo. Permi kunana digiti mensahe makapalag anrik na kunana. Praise God for that. So, I will start an online Bible study in Maui. I have instructed Pastor Bear. Jak amuno na i-riuswat-nan kakabsat ngam kunak. You start the Bible study with the Castillo family. California. Ipakita man. Ayan, nandyan sila. Oo. Kitam kat uri at dada jebalay dagat nakadisente. Ayan, si Ninong Rene. Nakapantalon kamot lang, Ninong Rene. Amen? Una. Hindi ngamin pandemic kat nakabarong, nakashort. Ti tao. I'm not referring to him. Yeah. Kasi that is style ti tao. Tapno lang makita nga nakadisente. But the Lord is, you know, permit pa ng padakkel na deti pamilya tayo kakabsat. Which means nga, umad-ado dagiti true worshipers of God. True worshipers of God. So I would like to teach you today on what it means to worship the Lord. The Bible says in John chapter 4, verses 23 to 24. John chapter 4, verses 23 to 24. I'd like to thank the choir who is my very strong amen group today. Grabe naman yan. Okay, verse 23. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. So ti Ama, agsarsarak dagiti pudno nga agdaydaya. Notice, it did not say true worshiper. Madidijay panunot ti daddo mga uray jakmot mapanyan takapilyata yon. Agworsipak lat tato'y balayan. Agbasbasol ka ganapo Diyos. Kasi kakunana, worshipers with S, plurals deta kakabsat. Which means more than one, 2 or 3 are gathered in my name. I am in the midst of them. Apay nga sikat ti mga ramit ti sarilim nga sistema ti Christian life mo. Kat ti apo ti nangaramit ti sistema nga dapat surutan dagiti amin nga Kristiyano. And that is the system of the local church. Apay nga sikat mga ramit ti sarilim nga sistema. Isungarod nga ibagbag dito, tahang ko kayat nga mapasamak kada kayo dayta. Baka dumakkel tut ulo ti daduma, nagbasitot pa nagkitam ti local church, nangatot posisyon mo, di ka pa'y mabaunan. Di ka pa'y makapag-serve, nalipatam di sistema ti apo ti local church. Are you following? Now, going back, worshipers, okay? Dito pa nag-worship tayo ti apo, nga sistema, haan nga naibasar iti kasla di Old Testament, nga dapadi, ket digiti tao, alanda digiti animal, tapno idaton da, para ka digiti basol da. No, that's an Old Testament system of worship. Because in the New Testament, haan nga may sa apadi, timang conduct, the temple worship. No dikat datayo amin nga anak ti Apo. Please take this. The essence deta word nga priest, padi. Ti kayat nga asawon deta, isut at the access na ti Diyos nga mangirepresent kadagiti tao. The difference between a prophet ko na yuman? Anat prophet? Tay kita, ti negosyo. Prophet. The difference ti prophet can priest. Listen, the prophet
i-represent na ni Apo Diyos agsao ka dagiti tao. Ti priest, i-represent na dagiti tao nga kasarita na ti Diyos. Nakita yung kakabsat? Now, idinatay ni Apo Heso Kristo kat indaton na ti biyag na. Okay. Kaya't nagasawan, sika kensiyak. Haan mo kasapulan ng tipadi nga mangirepresent king kaganapo Diyos. Diretsukan nga makisarita kanapo Diyos. Naawatan niyo kakabsat? Iso nga diti church tayo, awan padi. Kanno church, haan nga padi. Ti padi para di templo. No church, pastor kakabsat ti mangidaulo. Amin tayo, padi ti imatang ti Apo. At hantay kasapulan ti padi nga isut mangya si dagkadatay ti Diyos Ni Apo Jesus ti high priest ka nangya si dagkadatay ti Diyos. And through Jesus, we can talk. Iso nga ko natin in Jesus' name. We can have access to God through Jesus Christ. Naawatan tayo kakabsat? So, our worship is not based on an Old Testament priesthood system. But our worship is based on a New Testament priesthood system. Amen, kakabsat? Now, nukas tangarod nga imay tayo naggigimong. Hello? Amay nga imay kay itang bigat, imay kay nakigimong. Imay kay mo't lang talaga nakigimong, kuno imay kay lang. Sino kada kayo ti imay lang? Hangga dapat imay lang. Dapat imay ka nakigimong. Kat ti umay mo pa nakigimong, imay ka ngagdaydayaw iti Apo. Okay, tatagakabsat. Iti 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Kastidi ko na. 1 Corinthians chapter 14 verse 40. Alright? Ti kano pa nagdaydayaw tayo ti Apo, kastoy. Basahin tayo, go. Let all things be done decently. And in what? Dapat no agdaydayaw tayo ti Apo. Amin nga aramiden tayo. Ano, kakabsat? Disente. Natakneng ti kayat ng asawan. Haan nga, anat opposite tinatakneng? Narawraw. Hello? Haan nga dapat narawraw ti panagdaydayaw tay ti Apo. Dapat natakneng. Han lang nga natakneng, kung na ti Biblia, in order. Anat order? Na urnos. So ti panagdaydayaw tayo, natakneng. Anapay? Na urnos. So ngay nga bigat, kaya't kung ngay dasar kada kayo, deto'y code of conduct during corporate worship. Code of conduct, and please be mindful. Balpas ko nga maisuro deto'y, your coordinators will meet with you this week. You will discuss about this during the week. Tapnon to no next Sunday, ma-improve tayo pa'y iti panagdaydayaw tayo ti Apo. Okay. Our code of conduct, kaya't ko nga to numalpas, dedikat ko maiprint ti dakkel nga tarpulin. Kat maipaskil ditayan ta pagsungatan ti agdan. Baypan, amoy dita ni inta pagsungatan ti agdan. Amin nakapilya tayo, dapat adakastoy na. Okay? Tapnon no, sumrek kayon kakabsat. Kat umululi kayo, talgyapan nyo, code of conduct ko na. Kastoy kano ti, urnos tayo nga agdaydayaw ti Apo. Sangapulo kakabsat, number 1. Okay? Arrive
at least 15 minutes early. Oh. Code of conduct. Respetaran tayo kadi. Ti oras nga inkari tayo iti apo nga panagdaydayaw ken kuana. Respetaran tayo kuma kakabsat. No na late ka, haan lang nga siyak. Wano deti gimong ti dinisrespect mo no kwa ni Apo Diyos. Kasi isot inkari tayo ken kuana. Oh. So dapat amin tayo no 8 o'clock ti service 7:45 at datay dapat amin dito yun. Kamin kakabsat, Sabado pelang ti Rabii, dapat isagana te ngamin ti bagbagi tayon para ti bigat ti Domingo. Sabado pelang ti Rabii, nakarubwat kayon kakabsat. Dakay nga kanahin nga maladaw, agrubwat kay ti Sabado ti Rabiin, tapnon no bimangon kayon ti bigat ti Domingo, talaglugan ng kakabsat. Oh. Kasam deta? Ang amting idea na detoy, respetaran tayo DJ inkaritay ti Apo nga panaki appointment tayo keng kuana. Okay? Number 2, come prepared to worship. Come spiritually and mentally prepared to worship God and to serve. Hangka umay nga di ka manlain sagana mo tapusom. Dete umay ka dito ikat, agkrit-kritikar ka, di ka makipar-partisipar. Oo, kapsat. Amom tinagmayat, dete uray nabanbanog kat makalawas, Apo. Ibilang ko nga pribilehyo nga makapanak kapilya. Kat kadwak dagiti kakabsat, idaulwan na kami ni pastor, agdaydayaw kami ken ka. Apo, hang ko maipeksa, I cannot wait, excited ak nga mapan kapilya, Apo. Kasta kakabsat, agkararag ka, sakbay ka nga umay kapilya. Ikararag mo ti pastor nga mga saba. Kat, uray matamaan ka. Ala, aklo ng latata, ikararag mo nga rod. Ikararag mo ti choir, choral, ikararag mo mo't dagiti ashers. Oh. Number 1 nga ikararag mo ta sarilim. Apo, tulungan nakadi. Amen, kakabsat? Sino kada kayo tinang ikararag to'y gimong tayo itanga bigat. Inkararag yaw. Next time, no damagak deta, maitayag yun to kumataima yun. Amen? Ang mukmat kakabsat nga danak nakam tayon, maminsan lat sarita. Kunak itay baby dedication. You know, it is easier to train a child than to reform broken adults. Nalaklaka nga irwam tay ubing, ngem detay balyarem tay madinga nakasanayan, detay bangbanggulan nga tao. Ngem, adamot Holy Spirit tayo. Hamot nga si kadeta, ti Apo mo't data biagmon kakabsat. Hang ka narigat nga sumurot ti Apo. Maminsan lang ti sarita. Amen kakabsat. Number 3. Bring Bible. Itayag yung man di kita Bible yo. Sir Bibles. Dati amin kakabsat. Ala, participar tayo. Thank you. Notebook. Itayag yung man, ta notebook yo. Kitak manod naman na notebook yo. Well, amuyo, yaman tayo ni Pastor John. Legacy na dito, kanya tayo, dito notebook. Kat ita, amuyo, adult churches nga mangtultulad ni Bishop De Vega, i-require na kanumot, di gijay member dan nga ag notebook.
Ballpen. Adaman na ballpen yaw? Submit your realization from the preaching after the service. Apo, kakabsat. Nakapimpintas dito nga inyo swat ko kada kayo. Amom take note ka lang. Mayat ngam napimpintas no dete ag realization ka. Haan nga kaputa adamay isubmit mo. Ngam tulungan na ka di pa nag-realization mo nga may apply mo di mensahe iti sarilim. Una di kita'y daduma kat di na kano ammo iti ag realization dete han amo nga picture no karapos kat selfie. Paunay kamutin kabsat. Agkara i-post ka ta Facebook, ta picture mo. Ape awan lat ma-picture mo nga notebook mo, nga kunam, deto iterias. Amo yung kakabsat, habang agpiprit sa, kala ko maitatagding-dingag ka. No talaga nga naasidag ti relasyon mo ti Apo. Amom no, dagpiprits no kakit Apo, talaga nga into naram. Ngam no, adayo trick nam ti Apo, adagpiprits, awan. Kas kala lutang kakabsat. Aya, tumtumpaw ka. Wen, ngam no, naasidag tirik nam ti Apo, nagpiprits ta pastoran, into naram. Imutek tekam. Kat habang agpiprits akon, tak ko na anaking ka di Holy Spirit, natamaan ka, nakonbiktar ka, anaramidam. Di notebook mo isurat mo, tinakablesak dito yung mensahe ni Pastor Ita, natamaan nak dito 15 minutes before the time. Kararag ko nga makikooperar ti pamilya. Kunayo ha. Kasi ti problema yung di kita member ti pamilya yung ka. Malahadawag pastor ta nakakud-kud. Di kita membro ti pamilya. Nakarigrigat da nga riingan. Da kaymot ngamin nga an nakagat di kaymot narigat nga riingan ha. Awang ngamin ti agpuy-puyat cellphone ti Sabado ti Rabi Hello. Tapno na sapa kay tibigat. Oh. Tatama anak di nga parte ti mensahe ni pastor ket sapay kumata. Urnos ko ti pamilyak kasaritak ida. Thank you pastor. Pak, o dinalpas ti realization mo. Tununalpas ti gimong tayo bimabakan. Napang ka di kotsemon, napang ka di lugamon, ti motor mo. Sakbay nga broom ko na picture mo. Sa mo isend kasi good yan tayo group chat. Kasi no kunam, damdama, ay jak mamatigan ka. Samon to ibaga kanyak, pastor nakabisbisyak ngamin. Pinagbalin mo nga dadagsen, tadimam mo nga disiplinaan kan i-manage ta time mo. Nakalaklaka deta, kasi kagdingding kay kumaita, di irapin mo, apo, natama anak di jayang ko na mo na. O, tunong na pang ka naglungga ng picture, pak, o. No, hamo, balasan ko. Barok, sikaman mang picture. Picture mo na sakti mo na dapat. Kaya kung sakti mo na nag-submit, kuna mo na. O, ikak man ti premyo ti mo na nag-submit to maminsan. Amuyo ka di nga ni 30 nga group chat ti pag-cheche kakabsat realization. Kada coordinator, ada group chat na, talo pati membro na. Check data kakabsat, kada grupo. Iso nga comment na, nung nalpas ko nga na-checken, kunak di baban, amen. Kaya't nga sawan, nalpas ta deadline na yun. No, agi-submit kan to pela jay, nala daw kan. Oh, nawatan yung kakabsat. Kas jay, ada timer na neta. Kat kakabsat, amin tayo. Hanyo ibagbaga nga po, namat dito nga ibagbaga ni pastoran. Ay kakabsat, padasan nyo. Jakpat mo pastor, Ilocano. Jaka mo di bagbagak, ibagbaga no tilaing mo nga mapan makichismis. Amom ta ibagbagam nga ichis-chismis mo, di kagadaam mo mati. Unay kamutan kabsat mat. Jay laruginat narigat. Ti siguro pampanunutam kat, kababain kang pastor, no dududwa mo ta, sentence mo ta, isurat mo ta. Katuray man dududwa, no, dadjay ti bugas kan anag na. Okay na yun. Amen, kakabsat. Baka tingaming kunam ko tagaramid kapelang mutikas na nagatid dugmat nga detay letter.
Formal team. Ha, ano nakakabsat? Ano nakasjay? Dua talo sentence pa yata. Oh. Kat maragsagan na. Di gito'y adult tayo. Agsub-submit dati realization dati gito'y. Kasta lang nga makit kita yun. Di gito'y men tayo kakabsat nga amo datag submit realization di kitaan. Da kayo nga awampay ka grupo na kakabsat. I-submit yo yan ta HBBC Bakara. Da kayo mo ta abroad. Iba kayo, message kayo kanyak, Pastor, pag i-submit ak realization ko na ita, iyaramidang kayo ti group chat. HBBC abroad ko na ijay kayo amin. Di kita taga Hong Kong, kitam. Awan liwat da di kita kakabsat. Awan liwat da Apolos. Ipakita man, adadatan taltaluda itangam. Uray awan di kita da tipakaragsakat. Uray absent kakabsat, dumanon ta realization. Deta ti may nga kayat ko nga i-implement ti church tayo. Haan mo nga rason nga absent ka, nga di mo manggagan ti mensahe. Taada Facebook tayo. Nagadut tiyempom nga Facebook, absent ka ti Merkules. Tinapintas kid ding aramidem, review mabuyaan ti preaching ko di Merkules. Iso nga i-require kayo nga absent idi Merkules, nga gisubmit ti realization. Tapno, dinggan nyo tay preaching idi Merkules. Oh, nakapuot kay pa iti pastor nga isut mangikalikagom ta growth mo. Paunay kan kakabsat. Anak kayat yung nga pastor, te awang pakialam na kada kayo? Dete uray absent kayo na kayo nga tawtawagan, hana kay teteksan, hana kay kumumustaan kakabsat, kasta. Di kay piagyaman, ada pastor yung nga mangikalikagom, di pa nag-grow yung kakabsat. Kat nakadakdakkel nga pamilya ti HBBC. At dapela tiyempok mo't nga agbasa ka di kita kakabsat. Tata, kayat ko nga ikalikagom ti panagro ti tunggal maysa. Ana ti moto kakabsat nga ibagbagag ka kanayon. No one should be left out. Kanayon ko ibagbaga deta. No one. Iso nga nag-organize sakti coordinator. Tapno awan. Ti agkutong ti spiritual life na kadagayo. No agkutong ti spiritual life mo kakabsat. Basol mo deta. Maka-Istanbul kanukuan. Unak itay, di Australia. Amon, no nabayag ka na Kristiyano, kat di ka pa'y nagbalbaliw, maka-Istanbul kanukuan. Hangka dapat agbaybayag laeng nga Kristiyano. Dapat aggugrow ka nga Kristiyano. Ado ka na tayo, agbaybayag lang, bimayag lang, di mo't nag-grow. No bimayag ka, di ka nag-grow, agbalintay no kuwa nga, stumbling block. At di tayo mo't nag-grow. Nagmayat ti testimony dete kabsat itay, di Australia, baro nga membro tayo. Grabe ka kabsat. Kuna nagat, hindi ko sukat akalain kuna nagakabsat. Tagasukat Paranaque gayam. Hindi ko sukat akalain kuna na yung dating pasimuno sa inuman, ngayon, nangunguna ng panalangin sa handaan. Oh. Kat duray man 6 months ka la Kristiyano no, da nagbalbaliwa, maka-bless ka Duray kat 6 years ka no kastakan tumutpelang, maka-Istanbul ka no kuhan. Iso nga ni Pastor Proby, ikaskaso na ti pa nag-grow tayo. Amen! Amoyo, adot miyembro nga hanakayat ti kasto yung sistema, iso nga inunod ang umik-ikay. Agsapol kat pastor mo nga ipatag na ti spiritual life mo. Naawatan nyo kakabsat. Okay. Oh, number 4, wear appropriate attire. Well, hanyo rigrigatan di kunak nga tuno per Sunday kat agbarong tayo hanakasapulan dete kwa, hanakasapulan te barong kasla dete barong te adadje lungun kakabsat. Te barong kurega, sino ta ka barong dito kanyayo itang dete regular nga barong. Awan? Ha? Ay Vladimir, tawag ka man Vladimir. Kasta ni, barong deta kakabsat. Oh. Hanyo kad urayin nga sakay tulag barong tun matay kayo. Amen. Padasan tayo to no first Sunday ti September. Agbarong tayo amin, wan. Men, agbarong tayo to amin, wan. In-instruct digiti coordinators, no awan barong digiti kakabsat.
Baka na kayo dito abroad, kahit yung tag-sponsor, just feel free. Aduti awang barong na. Sag mamanot barong? Manot barongan? 600. 600 lang. Mano nga dollars di jay kakabsat? 50? Ay mano, 30. $30. Oh, $30. May sa barong. Amen. Okay, agbarong tayo ito amin, nakitam. Agasam deta, sa tayo ito, picture. Amen. Pauna yan kakabsat. Appropriate attire. Di kahit na nasawon kat haan nga kailangan nga nangina. Ngam di jay panagbado tayo ngamin, panangipakita tayo, ti panagraem. Kaday jay panagdaydayaw tayo, kaday jay Diyos. Nga idaydayaw tayo. Number 5, avoid using cellphone during service. Siyak tupay kakabsat, diya ko susaran ti cellphone ko na eh. Oh. Kasi hangko kahit nga siyak ti pasimuno, diya ko susaran din. Dalat kakabsat. Sa akong tulat second detan, tunurumwara kaon. So nga hangkay mo't cellphone no madamat gimong. Dakay mo't nga adda ka digita, balbalay. Hanyo irap-rapin ti cellphone no madamat gimong. Nakalaptop kayo. Oh, agbuybuya ka may saka. Igarup ko, no, buybuyaan nat. At nakatutok ka, ay saan maggayam? Madama Facebook mo. Pasimple ka, di ba? Iso nga, oray da kayo ngagbuy-buya, conduct yourself properly. Amen, kakabsat? Okay. Number 6, follow where the usher designates you to sit. O your seating arrangement. Oh. Di kiti ushers tayo. Kada kayo ngagbuy-buyat sum, awan usher yudda ya. Amen. Da kayo latat usher ti bagbagi yuddaan. Okay. Isuda ti inikak iti responsibilidad nga amang ipatugaw kada tayo. No yan nat imbagada nga pagtugawam, itakang agtugaw. Awan nagtangtangkan ti ulo na. Kastamot ti asher, kunak, awan ubing agpagnapagnakan agtaray-taray. Masapol nga pagtugawin tayo, di kiti anak tayo. Trainingan tayo da. Hanyo ibilang, hanyo kat ibilang, dak tumapan makigimgim mo, nakaliklikot dito anak ko. Pinaabak ka kadijay anak mo. Dapat kunamkit di, gusto. Napintas nga jay church nga, matrain ko nga, ag-behave dito anak ko. Kunam. Nikiyon, naku, imposible nga mapagtugaw mo kumadet. Kadakwad kakabsat, isot kasing putan. Agpaiso ka din nga tinaudi, isot kasing putan. Well, amen ka no. Pero, ni Kirk kakabsat, kuya kasi yan ni Catherine, di ba batit da, agkaabay da, mapagtugaw ni Ma'am Kay deta, left and right kakabsat. Ngam ni Kiyon, sabsabalit talent dito yung ubing kakabsat. No umay ka iti balay me, nagpintas nga bishop residence, ngam, kakabsat, tibistimi, why rings, why waya. Kasi agaramit ti bukod na nga CCTV. Nag-install ti CCTV, di balay. Kada drone, wirings. So ako na, Lord, siguro dito yung ubing dumakkel to nga, no itugot ko ka, digiti speaking engagement ko, kala Daniel to dito. Isot makaamo, digiti cellphone ko, Facebook live, kada amin, amuna. Isot wiring ti panunot na kakabsat, very technical. Iti damo nga i-train ni Ma'am Kay. Ang dati ubing kat hawa pagtal na ta, gururut la ta panunot na. Sino kada kay ti anak na ti panunot? Aktibo. Hyper. Yes, kasat anak yo, kas dinik iyon. Marigatan ni Ma'am Kay. Kasi maboring. Di kamin? Among ta hyper ti panunot ng ubing, han nakayat ti nakatugaw nga agbaybayag. Magmag na kadagtartaray, agkalkalamyat, aglagto-lagto, kada tila dob ubraan na. Kata hyper. Among tistal no kaniki yun ide, every 5 minutes, Mami, isbo. Karisbo. Ineramida na't solusyon. Nangala, ipag-isbon na jayang kakabsat. Tapno awan excuse na nga rumwar-rumwar. Di ba? Nangalat pag-drawingan na.
Okay lang. Ikan yung pagdrawingan, di kita anak yung tapno hangat at tugaw, ti sursuratan da. Damdama, di kita likod, ti tugaw, bolpen, kada lapis-lapis. Oh, indreyalan at pagdrawingan. Iso nga, kunak, kasi gayam rik na ni Papa, no ibagbaga na idi nga, di kiti anak ko, di pa nakadisiplina da, I attribute it to my wife. I can say that today. You know, I attribute it to my wife as well. And thank God for that. Iso ti adad nga mang tututok kadakwada. Ang kuunay nga makukuan, di giti ubing kakabsat. Iso una nga talaga. So nga, mothers, amen. At kunak di dedication itay. No ta anak mo na luko, anak ko na dano ko, sinut na ganak de, ito yung kaubing. Hangka de. Di ba yun? Iso nga no, natulang di kiti anak tayo, reflection tayo nga naganak. Hanga failure ti eskwela di jay. Hanga failure ti government. Dati nga we are the first teacher to our children. Di kay pa'y thankful kakabsat. Pati dahil ti church tayo kat isuro na pa iti pa nagplaster. Di kiti pamilya tayo. So, hangki ka di mo open. Daki nga padak nga toddlers ti anak na. Amen? Okay kayo mo lang kakabsat? Oh. Papada tayo nga talaga disdisiplina at ubing. Agkikinararag tayo. Titinulong tayo. Kakabsat. Amen. Oh, number 7. Participate in the service. Oh. Yung mga nasa live, nasa Zoom, mga kapatid, participate. Pag singing, letter A, sing from the heart. Agkanta kayo mo ta. Oh. Agkanta kayo rin, dakit abalbalayo, dakit, di kaya dumagat, adada park. Oh. Kumanta ka rin. Kasi nakikipag-worship ka na eh. Kasama mo na ang lahat eh. Oh, amen? Ano ipakita man pa ida? Oh, agkanta kayo, tinapig sa dita. Amen, kakabsat? Ano pa eh? Say amen during the preaching. Special numbers and announcement. Be active. Oh. Na-bless kayo mula ti choir itay, kakabsat? Why? Di may sano kakanayon nga ibaga ni Ma'am kaya naglangan ko na napintas boses tayo, napintas kanta tayo, ngam hampay nga ganap ko na adayo pa eh. Ngam ti mesa, hante amot agisem ko na. Una yun kakabsat. Agisem kayo makitak man, di kita isem yun. Di ko mapagbitak ng isem. Ha? Amen? Diba? Bas, agimen kayo no kano agisem da? Ha? Oh. Diba? Nung nablisan kayo agad, amen. Kunan mo ta. One. Amen. Yes, tama yan, pastor. Kunan mo ta. Aglalo ko mano, ti preaching ko itagat, maipanggap ti. Kinasadot, nga anak. Oh. Siyempre, kunan mo ta agat, pastor, bagbagam deta, pastor. Kunan mo ta. Okay. Oh. Letter C. Respond with yes, Lord, during prayer. Wala, sabihin, Apo, agyamang kam itanga aldaw, nabambanog kami, inikan na kam tipigsa, kan napintas nga panunod puso ng umay, agserbi agdaydayo. Ano ibagam no kwa? When, Apo, thank you, Lord. Yes, Lord. Amen? Hangat ay madamak kararag kakabsat kat, agkurap-kurap tamatam. Bigla nga nabudo. Kudkud ka, kudkud. Say yes, Lord, during prayer. And letter D, be a cheerful giver. Number 8, don't talk to your seatmate. Oh, walang magchichismisan. Number 9, minister to guest and new believer. Oh, patak direk man, digiti candidate for baptism. Tumak direk man, digiti agbaptize ita. Edmar. Oh, ayan o. Oh. Ayan. Oh. Tumagdal kay Edmar. Ayan. Kakabsat, welcome tayo ida nga maging parte ti pamilya tayo. Ha? Welcome tayo ida. Oo. Learn to treat them as a family. Learn to treat them. Oo. Ayan, tandaanan nyo, ha? Ano tinagam mo? Ano tinagam mo? Ha? Ano tinagan na? Johan?
Johan. O, tapos ni? Ha? Siren? Yon. Basta di jay. Oh, thank you. Thank you very much. Alaman won yun to ida tuno agawin. Thank you, Edmar. Thank you. Oh. Ayan o. Di mo lang amo ni Edmar. Agasam do kunanan to. Amuyo kunana. DJ pelang at church ti nakarik naak ti usto nga pamilya. No kunana kakabsat. Egot, amin di kita dati nga barkada na nakat umay kami mamut kunada nakakabsat. Angam no kunana kat apo naka-is-istab DJ nga church. Hanatayan na maawis. Amen? Number 10, move quietly when going to the restroom. Oh. Ngam no madama preaching ang kakabsat. Ano sa mo na, ano nagtaray tabasan alagan nga, para ako nam nga road, oray magistasyon. Sakan tumapan umisbo. Well, this applies to our sanctuaries, but it also applies to everyone who are watching. Wherever you are, 2 or 3 gathered in the name of the Lord with the HBBC family, let's worship God properly. Apay, agtalina it ka di nga dakdakay lang kakabsat. Dumteng ti tiyempo, umadukay tumot nga agdaydayaw. Dumteng iti tiyempo. And all of God's people say? Okay. So, pagsukatan nyo nga rodan, digiti pa nagbaptizan. Assist them. Amen. Alaman yun to ida. Welcome ta ida. Okay. Sige, mapanagsaganan digiti kakabsat. Kita antay man jay to Gigaraw. Good morning to Gigaraw. Kumusta kayo dyan? Okay. Ma'am Lilia, Sister Lala. All right. I would like to welcome Aliyah Dadis. Sino siya? Si Aliyah Dadis. Ha? Oh. Amen. Student leader from Kaliwet, Libong? Taga-Libong ka? Yes. Oh. Nag-attend ka DJ leadership ta Kadaratan National High School? Very good. Very good. Okay. Kantaan tayo man DJ Dayawen tayo ti Ari, tumakder tayo kakabsat. Ito tayo man ti Dayaw ti Apo. Sakbay nga intay ti baptism. Sing now. Dayawen Ari, Ari ti Gloria, kanaan nila, kitayan na, isang malasakin maging kanawa, manay kendain magtungkol ken kwana. Second verse. On the last verse now. One more verse. Last verse now. Diyos nga amin, ayat mo't takin, kantaan dakang ganitiakin, na kami ang paswa at kanta
Hala nga dapat kwerte na kaisa pati da kayo nga musician. When, ang mo siya agpian-piano, agkang kanta pa inukuan. When, basta ko tan, idaya, when, ti, agkang kanta pa agpipiano ak nukuan. So nga, pati da kayo nga float, nakaisam kayo. Pwede. Maintindihan namin kayo. Di ba? Okay. Are we ready with our baptism? Dapat mang appoint taktot sa baling agbaptize tumaminsanan na yan. Oo. Benyo ta mga appoint taktot men nga agbaptize in my stead. Okay? Limati, agbaptize ita nga bigat. Praise the Lord. Good. When, bautisarak ida-itan, tapnon to no celebration ti anniversary tayo ton malam ijay, vintar ket, official nga i-welcome tayo tumet, ijay outreach ida nga, members. When, awan ti may sa kadigiti ti mabaybayan, amin da dapat matutukan. No one should be left behind. No one should be left out. Okay? Sige. Ni Lorizel. Sino ti Lorizel? Lorizel Barjoles from Baxil South, Lawag City. Oh, EJ, yan na kano ko, Sarat Outreach? Uno, Sarat Outreach. Okay, may kan basang. Praise the Lord. Lorizel. Halika. Kaano nga inawat mo ni Apo Jesus akas mangisalakan ken manubot mo? December 10, 2024, Pastor. Oh, last year. Okay. Praise the Lord. So itata, deti pa nagbautisar mo, kat panangipaduyak-yak mo, di inaramid ni Apo Jesus. Ano inaramid na? Natay, naitanem ken, nagungar. Iso nga ipararum ka, kas jay naramid na paragan ka. Okay? Sige. Kaputi pa nang ipaduyak-yak mo iti pamatim, bautisaran ka itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Sumot lang ko mabalikas itay, Psyche Loy. Okay, Psyche. Oo. Digiti nagnagan ka, digiti nga panahon ka, kabsat ka talaga nga nakasosyal. Psyche. P-S-Y-C-H-E. Psyche. Yan. Halika, Psyche. Psyche, Loy, Thessalonica. Apo dito, kurang. Dapat Ephesians na kadakwa. Okay. Psyche, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus nga mangisalakan ken manubot mo? November 10, 2024 po, Pastor. Praise the Lord. Psyche is from Bintar. Maidagdag ijay Bintar Outreach. Kaputi pa nang ipaduyak-yak mo iti pamatim, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Okay. Sumaruno ni Jonathan Gonzales from Baxil South, Lawag. Mainayon, ijay outreach tayo sarat. Ma'am Linda, good morning. 2 weeks ago, pina-revive ko di Bible study. We'll see you all this afternoon, ha? Di kita awis siya umay da amin, okay? Jonathan, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus nga kas personal nga mangisalakan mo? December 10, 2024, Pastor. Praise the Lord. Okay. Kat ita, gaputi pa nang ipaduyak-yak mo,
Ti pamatim, kini Apo Jesus nga natay na itanam ka nagungar, bautisaran ka tinagan ti Ama, kan ti Anak, kan Espiritu Santo. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Johan Villanueva. Uy, laki na ni Johan ah. Ano si Johan? Yeah, ba't dito ubing dito idi? Okay. 11 years old. Mainayon iti Bintar Outreach. Johan, when did you receive Jesus Christ as your personal Savior? October 13, 2024 po, Pastor. Praise the Lord. So, because of your faith in the Lord Jesus, He died for your sin, He was buried, and He rose again. Today, I will baptize you in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Okay, last but not the least, Brother Edmar David. Yes, amen. Okay. Brother Edmar will be added to our outreach in Vintar. Praise the Lord. Vintar, amen. Sir Ryan and family, amen. Ayan, no? Si Edmar, bunga, umuna nga bunga, DJ negosyo, the Brother Ryan. To inform you, the barunga negosyo they are supplying snacks kadagiti is eskwela. Ken dapat ti other businesses da. And Edmar is a first fruit of their business. Yes. Edmar, when did you receive Christ as your personal Savior? It's actually last week, Thursday. Last Thursday. You made a confirmation of your profession of faith in the Lord Jesus Christ. Very good. Kita, noham mo kumain follow-up, Brad, di hanapin na isalakan ita. So now you fully understand that you're a sinner, separated from God. But Jesus came to die for your sin and bring you back to God. And so that forever you will be with Him in heaven. Yes. Praise God. Are you glad you're saved? Yes. Okay. Nagaput US ni Edmar. Because of your profession of faith in the Lord Jesus Christ, you believe that He died, buried, and rose again. Today, you will make that profession. You will illustrate what He did through water baptism. I now baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Welcome, brother. 5 baptisms today. All of God's people say, stand together and sing that song, Happiness is to Know the Savior. Then I'll close in prayer. Amen. Praise the Lord. Happiness is to know the Savior. Happiness is to know the Savior. A new creation. On the chorus now. Real joy is that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. I'm glad you're all here today, mga kapatid. Sa Bali Trick na nang akikita tayo, dito kapilya. And I'm also glad to have all of those brethren online on the Zoom, Singapore, Bani and Bernadette.
Ma'am Marites, Brother Rogin. Grabe si Rogin, oh. Naka-Amerikana. Kita mo niya? He cannot attend our Wednesday night prayer meeting, but every Friday, he submits his realizations to me. Buyaan na ko. Ayan, oh. Grabe. Unay kan. Sir Peter Calixto, Castillo family, Sister Raquel, I see you. Tita Annalie, thank you so much. Is your family with you? Diyan ba sila? Okay? Yes. All right. I'd like to see all of you next time, ha? Dapat amin kayo makita tayo. Nanay Marlene, Hong Kong, Lasam, Dingras, sino pa? Russia, Ukraine, all of you. Okay. Lord, thank you so much. Awan pakaisukatan nati umayag daydayaw kan ka. I was glad when they said unto me, let us go in the house of the Lord. Anyat serbinat bannog mi nga makalawas, no di mimut amot umayagyaman ka magidaydayaw kan ka. So nga apo, pagbalinan min nga highlight every week mi ti umay panagdaydayaw. Dismiss us with your blessing, Lord. Continue to bless the newly baptized members. Alistuda ko mga grow. Bless our brethren abroad. I want na kang panagawid mi. Bless our activities. Itang malim apo. In Jesus' name. Amen. God bless you. Be seated. The ushers will facilitate the exit. Thank you. Please remain be seated po while our ushers will lead you pababa. Maraming salamat po.